बुंदोंमोन सासे गिदिर मानसियाबो इसोरनि बोलो नङाब्ला बेनि दैदेननाय नङाब्ला जोङो हादरखौ सलायनो हाया। जोंनि मिनिस्ट्रियाबो इसोरनि दैदेननाय बेनि बोसोन बेनि साजेसन नङाब्ला जों मावनो हाया। आं बे फिल्मखौ बे सर्ट मोनसे एलबामखौ नोंथांमोननो देखायगोन। हामबायसै। आङो बेखौ गोलाव फोलावबाय थानो गोसो जायाखिसै, जोंहा सेसनावबो थांनांगौ। आङो बे समाव आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव जोंनि बे मिशन कनफारेन्सआव नुजाफैनाय गासै फालक पास्टर आरो JNWफोर, जोंनि गासै मिशननि वर्कारफोर, आं बयनिसिमबो सानजौफुनि गोजोननाय जासिदों। गोजोन्थों। आङो दहाय एसे गोलावद्राय लादों। आङो दा एसे गुसुं फुसुंनो नागिरदों, मानोना आंनि उनाव सासे फैबावगोन। बाइबेलनि बायदिब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जाहैबाय, जन दा बाप्टिस्टआ बुंदों आंनि उनाव जाया फैगोन बे आंनिफ्राय डेन्जारसिन जागोन होननानै। जों बेखौबो नेनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला टेस्टिमनिया खोब जोंनि गोसोखौ दहाय बोनो हादों ना। जों जोबोद इमप्रेस जादों, गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो बे डेन्जारनो आं एसे मोजाङै टाइम होगोन दायो। आं गिबियावनो इसोरनि राव बुंनायनि सिगां नोंथांमोनाव मोननैसो कुइसन सोंनो नागिरदों। नोंथांमोना मैहुर खालामनायनि बाथ्राखौ मिथिगौ ना? सिखार खालामनाय। बिरमन फलान होननायखौ सोर सोर मिथियाखै सोंलाय? खोब खम मानसिया मिथियो। बे ओनसोलाव सासे फेमास मैहुर खालामग्रा मानसिमोन। आरो बियो गुबुन नङा, आंनि बिबौ असे, आइनि बिफा असे। बिथांमोना जेब्ला मैहुर खालामनो थाङो आरो फैफिनो, सान हर मिथिया, खालि सल' खोन्थाबाय थायो। हाग्रायाव थांला ओरैबायदि मैदेरजों जालायनांगौ, ओरैबायदि मोसा लख्रा, जिबौ लोगो मोनो, बहुद गिथावथाव जुनार लोगो मोनो, बहुद डायलग मारिबाय थायो। आङो नैबे मैहुर खालामनायनि बाथ्राखौ लानानैनो आङो इसोरनि बाथ्राखौ आङो बुंनो थाखाय आवगायदों। जों गुसुं आरज আহক তেনেহ'লে আজি আমি দুপৰীয়াৰ যি সেশন এইটো আগুৱাই যাম। মই ঈশ্বৰৰ বাক্য আপোনালোকৰ মাজত ৰেডি কৰি আনিছোঁ। এইটো হ'ল আমি যে ঈশ্বৰৰ কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব পোৱা মানুহবিলাকে এজন চোৰাং চিকাৰী নিচিনা আমি কেনেকৈ মানে ঈশ্বৰৰ কাম কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে বহলাই ক'ব কাৰণে মই থিয় দিছোঁ। মোৰ এজন আঠা আছিলে। সেই আঠায়ে এজন মানে চিকাৰী মানুহ আছিলে। এই অঞ্চলত বহুত মানে ফেমাছ চিকাৰী আছিলে। জংঘলৰ ভিতৰত সোমাই পিনি বনৰীয়া জীৱ জন্তু মাৰি পেলাই তেওঁ খাবলৈ মাংস আনে। ঠিক তেনেকুৱা যেতিয়া সেই এনেকুৱা কামবোৰ কৰিছিলে, যেতিয়া যাব উভতি আহিলে ঘৰত আহি পেলাই বহুত মানে জংঘলৰ ভিতৰত কি কাণ্ড হৈছে, কি ঘটনা ঘটিছে এইবিলাক কৈ থাকে। আমাৰ ঘৰত থাকি পেলাই কাম কৰি অহা মোৰ মামা এজন আছে, সি ভালকৈ জানে ন, प्रभात नार्जारी। नाहगोन नामा? गुसुं नाहो। आं बिमाय जायो बेखौ। बिथांमोना जोंनियाव जेब्ला खामानि मावो, आबौमोना ओरैबायदि रायलायो हाग्रायाव सिखार खालामनायनि बाथ्रा। आं बेजों मा बुंनो नागिरदों? हार्डशिप अफ टास्क, जोंनि खामानि मावनायनि गोब्राबथि। जोङो इसोरजों बेबायदि खामानि मावनो थिनजाबाय। लुकासनि लिरनाय 10:3 बुंदों, नोंसोरखौ आं जेराव थिनहरदों बेयाव थां। नोंसोरखौ लख्राफोरनि गेजेराव मेन्दा बिसाफोरखौ बादि आङो थिनहरदों। তোমালোক চোৱা ৰাং কুকুৰৰ মাজত মই তোমালোকক মেৰ পোৱালি স্বৰূপে পঠিয়াইছোঁ। ঈশ্বৰৰ বাক্য এনেকুৱা কৈছে, মই আপোনালোকক ঈশ্বৰৰ বাক্য বিলাবৰ কাৰণে এটা ভাল ঠাইত পঠিয়াই দিয়া নাই। এটা মানে য'ত বহুত বনৰীয়া জন্তুবিলাক আছে, ৰাং কুকুৰবিলাক আছে, বাঘ আছে, হাতীবিলাক আছে, এনেকুৱা ঠাইত মই আপোনালোকক পঠিয়াইছোঁ বুলি কৈছে। মানুহ আৰু বনৰীয়া জন্তুবিলাকৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছে জানো? আমি হাতীৰ ওচৰত গ'লে হাতীয়ে আমাক মাৰিব খোজে, বাঘৰ ওচৰত গ'লে বাঘে আমাক খাব খোজে। আমি কি কৰোঁ? ইয়াৰ কাৰণে বাঘ আহিলে আমিও কিবা এটা লৈ পেলাই তাক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, নহয় জানো ন?
ঠিক তেনেকা শত্ৰুতা আমাৰ মাজত বনৰীয়া জন্তু আৰু মানুহৰ মাজত এইটো আছে। ইয়াৰ কাৰণে যেতিয়া এই চিকাৰী মানুহবিলাকে জংঘলত সোমাই যাব, তেতিয়া সেই মানুহবিলাকে বহুত কেয়াৰফুল হয়। কোনটো চাইডৰ পৰা বনৰীয়া জন্তু আহিব, বাঘ আহিব, ৰাং কুকুৰ আহিব, বহুত কেয়াৰফুল হৈ পেলাইহে এই চিকাৰী কামটো সিহঁতে কৰিবলৈ পাৰে। তো আমি এজন চিকাৰী মানুহ নিচিনা নহয় জানো? जों बयबो दिनै इसोरनि खामानि मावनो दायथ' मोननाय मानसि। बाइबेलनि बायदिब्ला जोंखौ बहा थिनहरदों? मोसाफोरनि गेजेरावनो थिनहरदों, लख्राफोरनि गेजेरावनो थिनहरदों। अब्ला जेरै सासे हाग्रायाव थांनाय सिखारि मानसिया जोबोद केयारफुल जायो, बबे साइडनिफ्राय मैदेर फैगोन, मोसा फैगोन, अख्रेब फैगोन, बेखौ जोबोद केयारफुल जायो। तो जोंबो बेबायदि केयारफुल जानो गोनांथि दङ। जों जेब्ला केयारफुल जानाय नङा, যেতিয়া এই এজন চিকাৰী মানুহে জংঘলত সোমাই কেয়াৰফুল নকৰে, কেতিয়াবা বাঘে এই মানুহবিলাকক খাই পেলাই দিয়ে। কেতিয়াবা ডাঙৰ হাতী যেতিয়া আহিব, যদি সেই পলাব নোৱাৰে, তেনেহ'লে হাতী কি কৰিব? গছকি মাৰি পেলাই তাক মাৰি পেলাই দিব। ঠিক তেনেকা কৰি পেলাই মানুহ আৰু বনৰীয়া জন্তুবিলাকৰ মাজত সেই শত্ৰুতাটো আছে। তেনেকা অৱস্থাত আমাক কাম কৰিবলৈ দিছে। बेनिखायनो आं लिरना होदों, जोंनि मैहुर खालामनाया माब्लाबाबो बे मोनसे गोरलै खामानि जाया, बे जोबोद गोब्राब। मैहुर खालामोब्ला नम्बर 1 जोंनि एनिमियानो जाहैबाय बनरिया जिब जन्तु, हाग्रानि मै मैदेरफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय जों गावखौ रैखाथि खालामनाया बे जोंनि कर्तव्य। जों बेखौ रोङाब्लानो जों मा जागोन? जोङो जेननानै थांगोन। थिनहरजानायनि 28नि 3 पदआव बुंदों जाहैबाय, किन्तु पौले जेथिया एमुथि करि गथाय जुयत दिले, तेथिया जुयर थाब पाय एटा कला साप उलाय आहि तेवर हाथत मेरियाय धरिले। जेब्ला इसोरनि बायख'खौ होबाय थादोंमोन, पौला बिभिन्न मिशन फिल्डआव गिदिंनानै फैबाय। सागरनि मोनसे दिप, बेयाव सहैब्ला बिथांमोना खोब गोजांदों। खोब जेब्ला गोजांदों, बे समायाव बिथांमोना एसे दुंब्रुद खालामनो, वार्म खालामनो थाखाय हाग्रानिफ्राय मुथासे बन गथायनानै मा खालामबाय? अर सुबाय। जेब्ला अर सुबाय, बे अर सुनाय जायगानि सिंनिफ्राय मासे गोसोम जिबौ ओंखारनानै मा खालामबाय? पौलनि आखायाव एकदम बेबायदि दिन्दां फादां बिदि मेरायबाय, फानफ्रेबाय। बर' बाइबेलाव फरायब्ला एकदम आखायाव अरबाय होननानै बुंदों दै, खिन्थु आसामिस बाइबेलाव माने आखायाव फानफ्रेदों बिदिल' लिरदों। आं सानो जिबौआ जुदि आखायाव फानफ्रेयोब्ला सौवालासिनो मानसिखौ हगारनाय नङादां, नंगौ दा ने? आं गुगोलाव पिक्सार सार्च खालामनानै नायदोंमोन, बेबो एकदम आखायाव अरनायनि देखायखादों। बेखौ आं नोंथांमोननो पिक्सार लाबोदों। तो पौले जेतिया विभिन्न मिशन फिल्डत गৈ পেলাই ঈশ্বৰৰ বাক্য বিলাই দিছিলে, মিনিষ্ট্ৰি কৰিছিলে, এটা ঠাইত গৈ পালে বহুত ঠাণ্ডা, বতৰ বহুত বেয়া। তেতিয়া অলপ গৰম কৰিবৰ কাৰণে পৌলে কি কৰিলে? এমুঠি কৰি এই জমা কৰি পেলাই সেই জুইত দিলে। যেতিয়া জুইটো মানে জ্বলি আছে, তেতিয়া গৰম লাগি পেলাই এটা কলা চাপ ওলাই পৌলৰ হাতত মেৰিব ধৰিলে। তাৰপিছত সেই মই এনেকা চিন্তা কৰি আছোঁ, যদি চাপে হাতত মেৰিয়াই থাকে, তেনেহ'লে মানুহক এনে সেই চাপটো এৰি নিদিব, কামুৰিব। তেনেকা অৱস্থা, এনেকা দুখ কষ্ট যাতনা লৈ পেলাই ঈশ্বৰৰ কাম পৌলে কৰিছিলে, সেই সাকসেসফুল মিশনাৰী। পৌলनि জীৱনাव गांनाय उखैनायनिबो चेलेन्जेस दङमोन, जिब जन्थुनिबो चेलेन्जेस दङमोन। विभिन्न एंगलनिफ्राय बेनि जीवनाव मिनिस्ट्रि खालामनो हार्डशिप, प्रब्लेमफोर दङमोन, सुथ्रुफोर दङमोन। दा बेफोरखौ पौला माबोरै जयजुक्त खालामनो हादों? बेयो जाहैबाय सैसोनायजों आरो गावनि स्ट्रं कमिटमेन्टखौ लानानै बियो मा खालामनो हादों? जयजुक्त खालामनो हादों। এতিয়া আকৌ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। এনিমিজ অফ হান্টাৰ, যোনে চিকাৰ কৰে, সেই চিকাৰ কৰা মানুহবিলাকৰ শত্ৰুতা, নাম্বাৰ 1 শত্ৰুতা যদি ক'ব যায়, তেনেহ'লে কোনে হ'ব? ফ্ৰেণ্ডলি এনিমি। আমাৰ লগৰীবিলাকে মোৰ শত্ৰু। বাইবেলে কৈছে নহয়, আপোনাৰ ঘৰত
আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু কোনে হ'ব পাৰে? আপোনাৰ নিজৰ ভাইয়ে আপোনাৰ শত্ৰু হ'ব। হৈছে ন? That is speaking about the family. কিন্তু ইয়াত মই ক'বলৈ লৈছে আমি এছে ঈশ্বৰৰ কাম কৰা মানুহ কৰ্মকৰ্তা হৈ পেলাই আমাৰ লগৰীবিলাকে মোৰ কেনেকৈ শত্ৰু হ'ব পাৰে? কেতিয়াবা হ'ব। ডেইলি মোৰ লগত খাই আছে, ডেইলি মোৰ লগত গান বাজনা কৰি আছে, ডেইলি মোৰ লগত ঘূৰা ফুৰা কৰি আছে, তথাপিও কেতিয়াবা মোৰ বিৰুদ্ধে সেই এলিগেশ্যন দিব পাৰে, মোৰ বিৰুদ্ধে সেই কথা ক'ব পাৰে। তেনেকুৱা অৱস্থা। আহক তেনেহ'লে আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ লাইফটো অলপ বাইবেলৰ পৰা চাই পিনি আমি আলোচনা কৰিম। মটিয়ে লেখা 26:15 আৰু 16 পদ আপোনালোকে ইয়াত পঢ়িলে। ইয়াত বাইবেলে কৈ আছে, আৰু ক'লে মই আপোনালোকৰ হাতত তেওঁক সুধাই দিলে মোক কি দিবলৈ ইচ্ছা কৰে? তাতে তেওঁলোকে তেওঁক 30টা ৰূপৰ মুদ্ৰা দিম বুলি ক'লে। তেতিয়াৰে পৰা তেওঁ যীশুক সুধাই দিবলৈ সুযোগ বিচাৰি থাকিল। ইস্কৰিন্থিয়া যিহুদা बियो जाबाय जिसु ख्रिस्टनि एकदम कास्ट लोगो, सानफ्रोमबो बिजों थाफाबाय थायो, बिजों जाफायो, जिसु ख्रिस्टनिनो खामानि मावो। जिसुनि बियो एगेन्स्ट खामानि मावनो नागिरबाय। एगेन्स्ट खामानि मावनो नागिरनानै मा खालामबाय? जिसु ख्रिस्टखौ जायफ्रा मोजां मोना, जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनि एगेन्स्टै खामानि मावनो नागिरदों, जाय व्यक्तिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनोब्ला बुथारगोन आरो सिथारगोन, बेबायदि मानसि नागिरनानै मा खालामबाय? इस्करिन्थिया जिहुदाया बे रमान सेनाफोरनो बियो फानहरनो थाखाय बे एग्रिमेन्ट जाहैबाय। अब्ला जिसु ख्रिस्टनि शत्रुताया गुबुन साइडनिफ्राय फैनो नांगौमोन। गावनि बे 12 जन शिष्यफोरनि गेजेरनिफ्रायनो सासे सिखारबाय। नंगौदा ना? মই আপোনালোকক ক'বলৈ যোৱা নাই যে আপোনালোকৰ লগৰীবিলাকে একদম আপোনালোকৰ হেৰি হয়, শত্ৰু হয়, কিন্তু কোনোবা এজন থাকিব পাৰে। সেইটো কাৰণে আমি এনেকা যদি হয়, ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ জয়যুক্ত হ'ব? আমাৰ যে শত্ৰুবিলাকৰ পৰা মই কেনেকৈ মুক্ত হৈ মোৰ ঈশ্বৰে দিয়া যে মিনিষ্ট্ৰি এইটো কণ্টিনিউ মই কেনেকৈ কৰিব পাৰিম? ইয়াৰ চিন্তা চৰ্চাটো আপোনাৰ দিমাগত থাকিব লাগে। কি যিশুৱে এনেকা শত্ৰু পাই পিনি নিজৰ কৰিব লগা কামটো এৰিছে নেকি? এৰা নাই। যিশু সি জানে যে মোৰ বিৰোধী কোনে হ'ব? মোৰ লগৰীয়ে হ'ব। তথাপিও মই ঈশ্বৰৰ কাম যোনটো কৰিবলৈ দিছে এইটো নেৰিম বুলি ষ্ট্ৰং কমিটমেণ্ট লৈ পেলাই সেই কাম কৰিছে। जोंनि फ्रेन्डलि एनिमिफ्रा जोंनि मिनिस्ट्रियाव नम्बर 1 जोंखौ हेम्पार होग्रा बेयो मोनसे बिसय। सानफ्रोमबो जाफायोब्लाबो लोंफायोब्लाबो जिसु ख्रिस्टखौ एकदम 30 थाखा फैसा मुद्रा होनानै इस्करिन्थिया जिहुदाया बे बिसारुफोरनो फानजादोंमोन। खिन्थु आं सानो नोंथांमोना जोंनि मिशनाव फैनानै सोरबा सासे नोंनि इभान्जेलिस्ट लोगोखौ एदना होनानै दानहोनानै नोङो थाइसेबो बेनिफिट जानाय नङा। ना जागोन? जाया दा? खिन्थु बरंस आंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दं दे। आं जोंनि गिर्जाखौ लानानै आं नोंथांमोननो साखि होनो हायो। गोबाव बोसोरनि सिगां जोंनि मण्डलिया स्पन्सर बानदोंमोन। खिन्थु गेजेराव माबा माबि एकदम माथो बुंबावनो, गावजों गाव मावग्रा लोगोफ्रा गाज्रि एरना होफैबाय। जोंनाबो खरा मानसि दं, फैसा होआ बिदि मानसिनो बाद होदों दै। बेनि उनाव जोंनि मण्डलिया बाद होनानै साबसिन मिनिस्ट्रि मावगोन, साबसिन सासे इभान्जेलिस्ट लागोन, हायाखै। आनखि बेबायदि एक्सन खालामनाया उनाव मा जाबाय? एदना होग्रायाबो सोलियाखिसै, थाथ'नांबाय मिशननिफ्रायनो। मालाय एद जाग्राया दासिमबो मावगासिनो दं। एलिगेशन। दा बेनिखायनो बेबायदि कान्ड, बेबायदि सिचुएशना जोंनि जिबनाव फैनो हागौ। दा बेनिखायनो अनलि बेस्ट सलुशना जाहैबाय, आंनि जिबनावबो बेफोरबायदिया फैयो। बेस्ट सलुशन हिसाबै आङो आंनि जिबनाव बेबायदि निराशा फैयोब्ला জাস্ট আই স্পেন্ড ইন প্রেয়ার। মই নাই হলেও 10-20 বাৰ মানটো হৈছে নিৰাশা হৈ পেলাই মই এনেকা প্ৰেয়াৰ কৰোঁ,
ঈশ্বৰ আপুনি মোক বাছি ল'লে মোৰ মাৰ যি গৰ্ভৰ পৰা আপুনি নিৰ্ণয় কৰিছে মোক বাছি লৈছে বুলি বাইবেলত লিখা আছে চাবি এতিয়া মই আহি পেলাই ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্যাত আছে মোৰ ওপৰত যে ইমান ইনচাল্ট কৰে মোৰ ওপৰত যে ইমান ঠাট্টা নিন্দা কৰে কি মই আপোনাৰ কামটো কৰিবলৈ ইচ্ছা এজন মানে যোগ্যতা মানুহ নহয় নেকি বহুতবাৰ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ তেতিয়া ঈশ্বৰে আপুনি আজি বেয়াকৈ মানে এলিগেশ্যন পাব tomorrow will be the bright day for you আজি আপুনি সঁচাকৈ এনেকা বেয়া এলিগেশ্যন লগৰীৰ পৰা পাইছে বহুত গালি খাইছে তাতে নিৰাশা হৈ পেলাই কামটো এৰিব এইটো নহয় যদি সহ্য কৰি আপুনি ডাইজেষ্ট এইবিলাক কৰিব পাৰে যোনে এলিগেশ্যন দিছে তাতকৈ বেছি ভাল ফল কালি আপুনি পাই আছে মই আজি ইমান ডাঙৰ মিছন কনফাৰেন্সত স্পিকাৰ হ'ব পৰাটো মোৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ বিষয় মই এনে পোৱা নাই বহুত হাৰ্ডশ্বিপ মই একদম জয়যুক্ত কৰিব লগা হৈছে তাৰপিছতহে মই এনেকা অৱস্থাত আহিব পাইছে এতিয়া মই বেছিকৈ প্ৰাউডলি যদি ক'ব যায় I have many invitation from different churches and different mission agencies তো এইবিলাক মানে আমি পাব কাৰণে পোৱাৰ আগতে আমাৰ জীৱনত বহুত পৰীক্ষাবোৰ আহে বহুত সমস্যাবোৰ আহে এইবিলাক আমি যেতিয়া জয়যুক্ত হ'ব তেতিয়াহে আমি ঈশ্বৰৰ কামটো ভালকৈ কৰিবলৈ পাৰিম enemies of hunter another enemy of hunter শিকাৰী মানুহৰ বেলেগ এটা শত্ৰু এটা কি হয় আপোনালোকে 2 সামুৱেলে লিখা 11:4 এইটো বাইবেল মিলি চালে ইয়াত কি লিখা আছে দায়ুদ ৰজাৰ বিষয়ে লিখা আছে দায়ুদ ৰজাই এজন ধনী মানুহ আছিল বহুত শক্তিশালী ইজৰাইল বিলাকৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিবলৈ চোৱা চিতা কৰিবলৈ ঈশ্বৰে তাক মানে এনে মনোনীত কৰিছিল বহুত শক্তি তাক দিয়া হৈছিল বহুত ধন সম্পত্তি তাৰ হাতত দিয়া হৈছিল মিনিষ্ট্ৰি কৰিবলৈ বহুত সুবিধা প্ৰিভিলেজ ওভাৰ প্ৰিভিলেজ বহুত প্ৰিভিলেজ হি পাই আছিল কিন্তু তাৰ মাজতে কি হৈ গ'ল তাৰ জীৱনত এটা ডাঙৰ সমস্যা আহিল তাৰ জীৱনত এটা ডাঙৰ সমস্যা কেনেকৈ আহিলে ডেভিডে যেতিয়া হে দেখা ল'ৰা নাছিলে অলৰেডি মিকাল বুলি কোৱা এজন মাইকীৰ লগত বিয়া পাতিছিলে তথাপিও কি কৰিলে সেই দায়ুদে মানে ওচৰত এজন মাইকী মানে গা ধুই আছে এইটো নজৰত লাগিলে তাৰপিছত এই মাইকীৰ লগত তেওঁ শৰীৰৰ সম্বন্ধ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে बेबायदि दायुद राजाया मोनसे मोदोमनि लुबैनायाव गोग्लैदोंमोन जेब्ला बियो गावनि थाग्रा खथा अट्टालिका गोजौआव थादों साइडजों जेब्ला नाहरदों सासे आइजोखौ बियो दुगैनाय नुहुरदों जेब्ला दुगैबाय थादों बे समाव बियो मा जाबाय बे आइजोखौ लोब जानानै बेजों मोदोमनि सोमोन्दो खालामनो बिनि गोसोआव मोनसे फिलिंस फैबाय आं सान्दों बेखौ सैतानानो बिनि गोसो गोरबोआव सानखांहोदों जेब्ला बेबायदि सानखांहोबाय बे सासे मानसि थिनहरबाय लिंना लायहोबाय लिंबोबाय आरो दायुदा बे आइजोजों लोगोसे थानानै मोनसे फ्लेशलि रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप खालामबाय किन्तु बे आइजोहाबो सासे हौवा दंखायो गावहाबो सासे हिन्जाव दंखायो बेबायदि मालायनि न'खर थाखानाय आरो गावहाबो न'खर थाखानाय बेबायदि देहानि सोमोन्दो खालामनाया इसोरनि नोजोराव बे जोबोद मोनसे अखरसि न'खरनिफ्राय जाय हिन्जावखौ जाय हौवाया जिनाहारि खालामगोन बेखौ अन्थाइजों खुबैथाबदो मसिनि बिधानखौ बे लिरना होदों तो बेबायदि मोनसे गेदेर समस्या दायुद राजानि जिबनाव फैनायलाय बियो मोदोमनि सोमोन्दो खालामनायनि थाखाय इसोरनि बोराबनाया बे राजानि सायाव फैदों इसोरनि बोराबनाया बे राजानि सायाव फैनायलाय बे राजानि न'खराव गेदेर मोनसे अभिशाप फैबाय बिनि फिसा गिबिया थैबाय आरो इसोरा जाय राजाजों गेदेर जेरुसालेम मन्दिर न' लुनो थाखाय इच्छा खालामदोंमोन बे कल्पनाखौ सिफायनानै बिनि फिसाज्ला सल'मनजोंसो बिल्डिं न'खौ लुबाय जाय खामानिखौ दायुदजोंनो मावखागौमोन इसोरा किन्तु बिनि आखाइया लेथ्रा बेनिखायनो जोंनि
फिल्डआव मावग्रा चार्चआव मावग्रा जोंनि मण्डलियाव मावग्रा बयबो मावग्राफोरखौ आं बुंगोन जुदि नोंथांनि गेजेरजों मण्डलियाव गेदेर डेभेलपमेन्ट लाबोनो इच्छा इसोरा जादों जुदि नोंथांनि आखाया लेथ्राब्ला नोंजों मावा नोंजों जाय आत्माफोरखौ गोबाङै इसोरा लाबोनो थाखाय इच्छा खालामदोंमोन बेखौ इसोरा नोंजों मावाबो जानो हागौ मानोना दा बुक अफ एक्ट्स थोनहरजानाय बिजाबनि 26नि सत्रखौ जों फरायदों बेयाव बुंदों जाहैबाय आं जायखौ नोंसोरनो नुजाहोखाबाय बे बाथ्राखौ नोंसोर थांनानै खोन्थाहैदो आरोबाव माखासे बाथ्रा दंबावो बिसोरखौ नोंसोरनि मावफुबाय थानाय मिनिस्ट्रि मावनाय समाव आङो बेखौ दिन्थिबावगोन yet to reveal होननानै बुंदों माने जों दिनै इसोरा जों मिनिस्ट्रि मावबाय थानाय समाव दिनै सोमोनांथाव खामानिखौ दिनैबो बे मावगोन जोंजों नोंथांजोंबो मावगोन आंजोंबो मावगोन खिन्थु मावनो थाखाय सासे कर्मकर्ता जाबायब्ला बे इसोरनि हामजा जानाय मानसिथ' जाग्रोनांगोन इसोराथ' माब्लाबाबो बिसारि खालामग्रा मानसिजों कमप्रमाइज जाया इसोरा बेखौ मोजां मोना बेनिखायनो जों बेफोरबायदि अबस्थानिफ्राय जोङो गावखौ हमथानो नांगोन गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा बुङो लाभ इज ब्लाइन्ड मोजां मोनलायनायानो जोबोद खाना आरोखि खानायानोखा जानो हागौ खिन्थु सैताना नोंखौ खाना खालामाब्ला नों गुनुयैनो दं बेनिखायनो नैबे बिल्डिं न'आव जों हाबफैदों जुदि बे बिल्डिं न'खौ हाबनो थाखाय बे मण्डलिनि पालक दिखुन सेक्रेटारिया दरजा खेवनानै होआब्ला जों रावबो बे सिङाव हाबफैनो हानाय नङा नोंनि गोसोखौबो नोङो दरजा खिरखि खुलिनानै होआब्ला सैताना नोंनि गोसोआव हाबनानै बे गाज्रि साननायखौ सानहोनो हानाय नङा प्रथम पिटरनि 5:6 आदफोदमोन नामा ने सिंहआ नेरनानै दं नेरनाय सिंह बायदि नोंनि बिसारो सैताना अख्रेबनो नोंखौ जमबाबायगासिनो दङ सोरखौ माबायदि सुबिदा मोनो बियो अख्रेबगोन बिदि लिरदों जेब्ला बे सैताना नोंनि गोसोआव हाबबाय सासे डाकाइत हिसाबै सासे सुर हिसाबै बे नोंनि गोसोआव जेब्ला हाबोब्ला बियो सिखावफ्रा जोंनि न'आव जेब्ला हाबफैगोन सिखावफ्रा ओरैनो आलासि जानानै थांफिनगोन नामा साहा खापसे लोंना थांफिनगोन नामा जै हाबनो मोनबाय बहुद बय बुस्थु बे खावनानै लांनोसै आरो जुदि खावनानै लाङाब्ला मानसिनि सायावनो बेहा बिदि गाज्रि मावनांगौनि टारगेटखाब्ला हय दानथारलांगोन हय गावथारलांगोन माबा मोनसेखौ खामानि बे मावनानै थांगोन माने सिखावफोरनि टारगेटआ जोंनि न'आव लुटिं खालामनो हाबफैयोब्ला मोजांनि थाखाय नङा बियो गाज्रिनि थाखायसो हाबफैगोन थ' सैताना नोंनि गोसोआव हाबफैयोब्ला मोजांनि थाखाय हाबफैगोन नामा बियो मोजांनि थाखाय बे हाबफैनो हाया बेनिखायनो जाकबनि लिरनाय थिनियदा आं बेयाव नट खालामाखै ओरैनो मखस्थ' थानायखाय बुंबाय आं जाकबनि लिरनाय थिनियदा 14-15-16 पदआव बुंदों जाहैबाय मेगन सानाय हिंसा खालामनाय मोदोमनि लुबैनाय मालायफोरखौ निन्दा खालामनाय बे मोनसेबो साननाया गोजौ इसोरनिफ्राय फैया बेयो गाज्रि बे संसाराव बिरबायग्रा सैताननिफ्रायसो फैयो होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड अब्ला जोंनि गेजेराव निन्दा खालामलायनाय मेगन सालायनाय इसोरनि मावग्राब्लाबो इसोरनि मावग्राफोरनि गेजेरावबोथ' जों खोनायोना मानो नोंथाङा बे गोसोनि दरजाखौ खेवना होदोंखाय सैताना नोंखौ बुंनो नारसिनदों नोङो बबेबा साइडजों फिसा खिरखिनि दरजा नोङो खेवना होदोंखाय बेजों गब्लं मोननानै हाबदों दा बेनिखायनो जोङो फ्लेशलि जे मोनसे लास्ट बेयावहाय जोङो इसोरनि सासे मावग्रा जानानै माब्रैब्ला खारग'नो हागोन जों साबधान जानो गोनां दङ आङो सल' हिसाबै बाइबेलनि काहिनिखौ गोबां खोन्थानो हायो दे इसोरनि जिउआ नोंनि गोसोआव थायोब्ला नोंनि मोखाङाव गाज्रि मावोब्लाबो नोंखौ जरजबस्ति नारसिनोब्लाबो नोंखौ बे खोख्लैनो हानाय नङा जसेफनि जिबनखौ साननानै नायलाय पटिफारनि हिन्जावा जसेफखौ ओरैबायदि सुबिदा लादों सेंग्रा महर गोसा एकदम बेबायदि जानायलाय पटिफारनि हिन्जावा बेखौ सुबिदा लाबाय थादों माब्ला सुबिदा मोनगोन बे जसेफखौ बमब्रायगोन आं बे जसेफखौ आं बिसिनायाव बिजों ज' उन्दुफाथारगोन मोदोमनि सोमोन्दो खालामगोन आं बिहा वेल एहेड मोनसे प्रिपारेसन दंखायोमोन एडभान्स बे कल्पना खालामखादोंमोन खिन्थु कल्पना खालामदों गमामायैनो सानसेखालि मोनसे सुबिदा मोनबायबो
न'खराव रावबो मानसियानो गैया बिसोर सानैल' जाबाय जसेफनि थाग्रा रुमाव हाबनानै बेखौ जर जबरदस्ति नारसिनदों खिन्थु बे समाव जसेफनियाव इसोरनि जिउआ दङखाय बे बुंबाय न आं बेखौ खालामनो हाया मानोना नोंनि जे गिरि नोंनि फिसाय बेनि नोजोराव आरो इसोरनि नोजोराव बे गिदिर मोनसे अपराध जागोन आं बेखौ मावनो हाया जर जबरदस्ति खालामदोंब्ला बे खारबोदों हालेलुया बेबायदि खारग'नो हानाय स्ट्रं कमिटमेन्ट आत्मा नोंथांमोननियाव दङ नामा जुदि गैयाब्ला जों गावखौ कमिटमेन्ट स्ट्रं खालामनि आरो इसोरनि जिउखौ जों बुङि इसोर बेबायदि हमथानो हानाया आंनि जिबनाव थाथों बे मोनसे आरो जोंनि एनिमि हिसाबै मा जायो माब्लाबा मोदोमनि लुबैनायनिल' बाथ्रा फैया सोरबा सोरबाया बेखौबो लुबैयो जानोबो लुबैयो लोंनोबो लुबैयो नंगौना नङा नोङो दानियेलनि जिबनखौ साननानै नायलाय दानियेल साद्राक मेसाक आरो अबेदनेगो बिथांमोनखौ सेंग्रा एकदम बिराद बलवान मानसिफोर बे मानसिफोरखौ एकदम बाबिल नोगोराव बन्दियाव लांदों होननानै बाइबेलाव बुंदों जेब्ला बेबायदि बन्दियाव लांदों जोङो देखालरा जायोब्ला यां मानसि जायोब्ला खुब जानो हायो दे नाथानियाला एसे मिनिगोन जानायनि बाथ्रा बुंब्ला जों बङाइगावआव थानायाव बिराद जानायनि कम्पिटिसन खालामोमोन जोङो बङाइगावआव आङो दङमोन बिथाङा बेयावनो लेखा फरायबाय थादोंमोन दाहलिगाव बिआर फिल्डआव जाग्रायानो गैया बिसोरनो जाग्रा नांगौ जों जानानै बिसोरखौ बिराद सहाय होदों बिसोरो जाना हैजायोब्ला खुब खुसि मोनो थ' दानियेलखौ बे नबुकदनेस्वर राजानि बन्दियाव दोनहैबाय राजानि खाना जानो होबाय जौबो लोंनो होबाय जुदि दानि बादि जासुला सेंग्राब्ला जासुलिब्ला बेथ' बिराद मोजां जागौमोन ना खिन्थु जायाखै इसोरनि आत्माया दङखाय हमथानानै थानो हादों दानि नेक्स्टआव फैनि 220 जाबाय नै एसे हगारनांसिगोन ना फल्स एलिगेशन इस्तेरनि बिजाब 3:8 পদ ইয়াত এনেকা লিখা আছে আহোস বেরোস রজা বহুত শক্তিশালী রজা আছিলে হেমান বুলি কোৱা এজন একদম সেনাপতি আছিলে হেমানে কি কৰিলে এই জুডেয়াৰী মানুহ জিহুদী মানুহবিলাকে ইমানেই একদম বদমাছি গোটেই আপোনাৰ ৰাইজত থকা জাতিবিলাকে আপোনাক প্ৰণাম কৰিলে কিন্তু এই জাতিটো কেতিয়াও আপোনাক প্ৰণাম কৰা নাই এলিগেশ্যন দিছে এলিগেশ্যন দিয়াৰ পিছত তেনেহ'লে এনেকা মানুহ মোৰ দেশত থাকিব নাপায় মই গোটেই মানুহবিলাকক মাৰি পেলাব বুলি লিখি পেলাই সেই অৰ্ডাৰ দিছে এনেকা ষ্টাম্প মাৰি পেলাই এপ্ৰুভ কৰি পেলাই দিছে তেতিয়া হেমানে কি কৰিলে বহুত খুচি হৈ আছে মানুহটো য়েছ মোৰ কথা নামানা মানুহবিলাকে এইবাৰ গোটেই মৰি যাব কিন্তু যেতিয়া এই বিশ্বাসী মানুহবিলাকে এই কথা শুনিলে আমাৰ জাতিবিলাকক মাৰি পেলোৱা হ'ব তেনেহ'লে আমাৰ উপায় কি আছে আমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱা আছে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত যেতিয়া লগন প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেতিয়া এই গোটেই বেয়া কাণ্ডবিলাক আমাৰ পৰা ঈশ্বৰে আঁতৰাই দিব তেনেকা মনোভাৱ লৈ পেলাই ডিচিশ্যন লৈ পেলাই গোটেই ফাষ্টিং কৰিলে সঁচাকৈ কি হ'ল এই অৰ্ডাৰটো কেনেকৈ আছিলে উল্টা কৰি পেলাই হেমানক মাৰি পেলাই দিয়া হ'ল প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ঠিক তেনেকৈ যোনে মানে এছে ৱৰ্কাৰ হিচাপে BBC ৱৰ্কাৰ হিচাপে বহুত ফলছ এলিগেশ্যন আপোনাৰ ওপৰত আহিব পাৰে ডণ্ট ৰিটালিয়েট ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আপুনি একো কৰিব নালাগে অকল ঈশ্বৰক সদায় দিয়া ঈশ্বৰ মোক এনেকা কৈছে মই এনেকা বেয়া কামেই কৰা নাছিলে তথাপিও মোৰ ওপৰত যে এনেকা my time is running up যেতিয়া এনেকা আপোনালোকে বেয়াকৈ আপোনালোকৰ ওপৰত বেয়া এলিগেশ্যন বেলেগে দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চিন্তা চৰ্চাটো কেনেকা হ'ব জেৰেমিয়া 20:7 পদত লিখিছে You deceive me, Lord, and I was deceived. You overpower me and prevail. I am ridiculed all day long. Everyone mocks me. সদায় ডেইলি মানুহবিলাকে মোৰ ওপৰত এনেকা কাজিয়া পেচাল কৰে মোৰ ওপৰত এনেকা বেয়া বেয়া কথা কয়
অ' ঈশ্বৰ মোক আপুনি ঠগিছে নেকি, মোক মিছা মিছি মাহৰ গৰ্ভত নিৰ্ণয় কৰিছে, বাছি লৈছে বুলি কোৱাটো এইটো মিছা হয় নেকি, বহুত নিৰাশা হৈ পেলাই সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। কিন্তু এনেকা অৱস্থাতে জেৰেমিয়া কি কৰিলে, সঁচাকৈ তেওঁ ওলাম বুলি ওলাইছিলে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ আত্মা পুনৰ তাক টানি আনিলে। এইটো কাৰণে এনেকা এলিগেশ্যন আপোনাৰ ওপৰতো আহিব পাৰে, মোৰ ওপৰতো আহিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে পৌলে কৈছে এনেকা বস্তুবিলাক, এনেকা কাণ্ডবিলাক ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ পৰা মোক আঁতৰাই লৈ যাব নোৱাৰিব। এইটো মই অথনি কৈছিলে ঈশ্বৰে লছ প্ৰপাৰ্টি, যীশুখ্ৰীষ্টই মোৰ হেৰাই যোৱা কিছুমান ধন সম্পত্তি আছে, যোহনে লিখা 10:16 পদ, এই হেৰাই যোৱা মোৰ মেৰবিলাকক মই পুনৰ আনিব লাগিব বুলি কৈছে। সেই কামটো কৰিবলৈ ঈশ্বৰে আপোনাক আজি মনোনীত কৰিছে, মোক মনোনীত কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব লাগিব, আমাৰ কামবোৰ চেক্ৰিফিচিয়েল হ'ব লাগিব। যেতিয়া আমাৰ জীৱনত চেক্ৰিফাইচ নাথাকে, যদি চেক্ৰিফাইচ নাই, তেনেহ'লে আমি কি হ'ব, যোহনে লিখা 10:11 ইয়াত কি লিখিছে, মেৰ ৰক্ষক সঁচাকৈ যদি মেৰ ৰক্ষকে সঁচা ৰক্ষক হয়, অৰিজিনেল শ্বেপাৰ্ড হ'লে সেই কি হ'ব, যেতিয়া বনৰীয়া জন্তু বাঘবিলাক মোৰ মেৰটো খাই পেলাবলৈ আহিব, তেতিয়া মই পলাই নাযাওঁ। কিন্তু যেতিয়া হায়াৰ কৰি আনা এজন যদি ৰক্ষক হয়, এই মানুহ যদি এনেকা থাকে, তেনেহ'লে মই উপায় নাই, ভয় লাগি পেলাই সেই পলাই যাব। আপোনালোকে বহুত মানুহবিলাকৰ পৰা এলিগেশ্যন পাইছে, গালি, আপোনালোকে গালি খাইছে, বহুত মানুহবিলাকে মিছন ফিল্ডৰ পৰা আপোনালোকক বেয়াকৈ মন বহুত দুৰ্বল কৰিছে। এই বস্তুবিলাক আপোনাক নিৰাশা কৰি পেলাই সেই কামটো এৰিবৰ কাৰণে আপোনাক ডিচিশ্যন ল'বলৈ শয়তানে জোৰ জবৰদস্তি আপোনাক পৰামৰ্শ দিব। যদি সঁচাকৈ সেই পৰামৰ্শটো লৈ পেলাই আপুনি কাম এৰি যাব, তেনেহ'লে আপুনি আচল মেৰ ৰক্ষক নহয়, ডুপ্লিকেট ওৱান। আপোনালোকে ডুপ্লিকেট হ'ব না অৰিজিনেল হ'ব? যদি অৰিজিনেল হয়, ন' প্ৰব্লেম, ইউ কেন ডাইজেষ্ট ইট। তো এইবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনত ডাঙৰ এটা কি লাগিব, চেক্ৰিফাইচ লাগিব। আমাৰ জীৱনত বহুত প্ৰব্লেম আহে, বহুত প্ৰব্লেমবিলাক আমাক মানে ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্যা কাম কৰিবলৈ এলাউ নকৰে। কিন্তু বহুত সমস্যাবিলাকে, সেই সমস্যাবিলাকক আপোনালোকে নিজে ছল্ভ কৰিবলৈ যদি চেষ্টা কৰে, আপুনি নোৱাৰিবও পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে 1 Peter 5:7 কৈছে, আপোনালোকৰ যিমান দুখ যাতনা আছে, প্ৰব্লেম আছে, সেইবিলাক মোৰ ওপৰত পেলাই দিয়া। আই উইল কেয়াৰ ফৰ ইউ। মই আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো মই ছল্ভ কৰি দিম বুলি কৈছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ফেমিলি প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, বহুত প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে নিজে এইটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে 100% ল'ব নালাগে, কিছুমানটো ঈশ্বৰৰ হাতত আছে। এইটো কাৰণে বাইবেলে কৈছে, যোনে নিজৰ প্ৰব্লেমটো বেছি ডাঙৰ কৰে, তেনেহ'লে সেই মানুহজন যেতিয়া হাল বোৱাবলৈ যাব, তেতিয়া নাঙলৰ মুঠিত হাত দি পেলাই পিছপিনি চাই, একদম গৰুৰ মানে ঠেঙত কি কৰিব, পাল মাৰিব। তেনেকুৱা যদি হয়, তেনেহ'লে আমি সঁচাকৈ ঈশ্বৰৰ কাম ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিম। এইখিনি কৈ মই সামৰি মাৰিলোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।